Idemo bre, Nepal. Nepal, krov sveta ili ovo, je najviša zemlja na svetu. Gledajte. Početkom leta ove godine Jungle Tribe u saradnji sa Fly Dubaijem nas je vodio u Nepal, odnosno Katmandu koji se nalazi nedaleko od Himalaja, pa sam probao i avionom da im se približim. Viza za Nepal vadi se na ulasku u državu, na aerodromu i cena je 25 eura, kasnije ću detaljnije. Nepal se graniči sa Indijom i Kinom, odnosno Tibetom, ima oko 26 miliona stanovnika i mada je Buda rođen u Nepalu, budista je ovde samo 11%, glavna religija je hinduizam sa 80% stanovništva. Kad bi me pitali kako prosječan Nepalac izgleda, ne bi znao da odgovorim, to je zato što ovde živi više od 60 različitih etničkih zajednica, tako da imate svetle, tamne, kosoke, indice, razne. Veliko siromaštvo vlada u Nepalu, gde 50% stanovništva zarađuje $1,5 dnevno, naravno ne u dolarima, nego u rupijima, što je zvanična valuta Nepala, i iznosi negde malo manje od dinara, tako da nam je bilo jako lako za računanje. Okej, sobica. Imam 2 kreveta za sebe, čoveče. Nema pogled. Jedva sam čekao da se istušidam i da malo prođem sad gradom. Dok se grupa malo sakupi ovamo, čekamo se za 10 minuta da kupim neko voće odmah. Nepalska zastava je jedna od najstarijih zastava na svetu, na njoj se nalaze mesec i sunce, a 62. kada je zastava usvojena, uklonjena su lica na njima. Jedina je zastava koja nije pravougaonog oblika. Izašao sam po mango da kupim i lik me već namazao po čelu. Naravno da je traži pare, ali dobro. Simpatično je kad ti mali, stari Nepalac svako dođe i namažete. Katmandu je glavni grad, nalazi se na visini od oko 1500 metara, ima oko 1,7 miliona stanovnika, a sa Lalitpurom i Bhaktappurom 2,5 miliona. Prvi utisak o Katmandu kad smo izašli na ulice, a pre nego što smo videli hramove, bio je kakva je ovo kaluđerica. Bukvalno gradnja je kao u Srbiji, nema ništa specifično hinduizam, budizam, kao što je primjer u Tajlandu da svaka kuća ima makar neku statu, nešto, arhitektura, bilo šta. Ovde nismo toga videli, naravno čim smo izašli na ulice smo spoznali buku, gužvu motora, kamiona, svega. Izduvnih gasova i svi trube, stalno trube. Idemo do kući. Mislim, ne idemo baš do kući, idemo do Purple Case, ali se blizu. Pa čekamo ovo što. Pa ne moramo, ne. Da se malo sklonimo od buke, otišli smo u Kirtipur, to je drevni kraljevski grad koji danas pripada Katmandu. Prvi u redu hramova je Bag Bhairab, hram iz 16. veka, gde je strancima zabranjen ulaz, ali za utehu sa zadnje strane hrama pruža se prelep pogled na ceo Katmandu. Ili Katmandu, ne znam, svako drugačije kaže. Možda je dublet. Ovaj hram je svetilište i za budiste i za hindu vernike. Evo. Evo. Što plačete? O da, zakon Nepala kaže da ako se žena porodi u zatvoru ili ima dete ispod 2 godine, a završi u zatvoru, ima 2 opcije. Da ga povede sa sobom ili da ga ostavi na ulici da se samo snalazi. To je naravno u slučaju da ne postoji još jedan staratelj, roditelj, bilo šta. Dakle, država neće odvojiti budžet da dodeli staratelja tom detetu. To se dešava i u nekim malo razvijenim zemljama kao što je Belgija, ali nemate
opciju da ga izbacite na ulicu i naravno da su uslovi mnogo bolji. Ovde su i loši medicinski uslovi, loša je hrana, voda o kojoj ću kasnije pričati, apsolutno loša i nije za piće. Tako da strašna jedna situacija, iako nije to česta pojava, broj dece u zatvorima širom Nepala iznosi samo 80, što je i dalje strašno, ali postoje neke organizacije i individue koje se bave spašavanjem ove dece i pružaju im bolje uslove. Na mojim snimcima nismo videli zatvor, to je jedno manje svetilište gde su roditelji sa decom i kapija je otvorena, znači vidio sam ih da ulaze i izlaze i dalje ostaje misterija šta oni tu rade i zašto su rešetke na svetilištu. Pitao sam vodiča iz Nepala, baš Nepalca, i ono što sam ja pretpostavljao je da oni tu iz komšiluka su i bleje. Ono na što mi nismo navikli, vidio sam dosta ljudi koji bukvalno ne pričaju međusobno, eto, stoje nekoliko njih i samo gledaju, bleno, baš bleje. Tako da, eto, to je jedino moje objašnjenje, ako neko zna, nek piše u komentar. Prošao sam ceo Google. Još jedan značajan hram Uma Maheshwar nalazi se na najvišoj tački Kirtipura, što je oko 1400 metara. Potiče iz 17. veka, ali su ga dva zemljotresa kompletno uništila, pa je ovo obnovljena verzija završena 82. godine. Chilamcha stupa je budističko svetilište rađeno u budističko-tibetanskom stilu i najstariji je hram u Kirtipuru. Svetilište je i za hinduiste i može se primetiti da se ove religije često mešaju i žive u međusobnoj slozi, a treća religija u Nepalu po brojnosti sa oko 4% je islam. To je jutarnji vlog. Pablo i ja. Pablo uče repe. Evo Mija i ja smo se jedini probudili iz grupe ujutru. Ima oko pola 8, što je po srpskom vremenu 2 ujutru. Tako da nismo baš normalni, ali imamo energije za ceo dan. Doručkovao sam, idem malo da se prošetam po gradu u Katmandu. Svuda je ludilo. Smeštaj nam je bio blizu Tamela, turističkog dela, gde je aktivan noćni život, a danju idealno mesto za šoping. Kažu ovi iz ostalih soba da se tuširaju žutom vodom. Meni voda nije bila žuta, bila je providna kao u Beogradu, ali nisam teo da rizikujem. Nisam se umivao, recimo, to samo radim micelarnom vodom i neke delove tela samo vlažnim maramicama. Nisam siguran kako oni funkcionišu sa vodom. Možda ljudi iz Renjanina razumeju to. Šalim se, ovde mnogo gore. Na 5 km od našeg hotela se nalazi reka gde bacaju mrtve. Ne želim da znam da li delimo istu kanalizaciju sa njima, ali evo, posle pola godine živ sam, zdrav sam, sve u redu. Okej, upravo ispred mene kosa, samo obratimo pažnju na to. I ovo piletina ovde iza mene. Vrh. Iako je Wi-Fi dosta zastupljen, hteo sam da kupim SIM karticu, da imam internet. Za to vam je potrebno da imate 2 fotografije kao za pasoš i kopiju pasoša. Možda mi je trebalo 15-20 minuta da izvadim to. Uzeli smo internet za 1500 rupija, nekih 15 GB interneta, što je, mislim, da je sasvim dovoljno za 5 dana i možda 300 rupija košta sama kartica, tako da za 1800 smo rešili taj problem. Zapravo snijam vlog. Glava me boli od ovih što sviraju. Bodhanath stupa je jedna od najvećih stupa u Nepalu i iz vazduha se može vidjeti i kao mandala. Ovo budističko svetilište je pod zaštitom UNESCO i jedno je od mesta koji turisti najčešće posećuju. Okružena je sa 50 tibetanskih samostana, najviše zbog toga što su izbeglice sa Tibeta došle u Nepal 50. godina, ali i ranije je ovaj hram bio na putu Tibetancima, ovde su se monasi odmarali na putu ka Indiji. Postoji više verzija priče, ali smatra se da je hram izgrađen između 5. i 6. veka.
Kao i kod svih budističkih hramova, oko hrama se ide u smeru kazaljke na satu, odnosno desnim ramenom okrenutim prema stupi, što smo naravno ispoštovali. Takođe, prilikom poseta budističkih spomenika i hramova potrebno je da imate pokrivena kolena i ramena i u većini je obavezno izuvanje prilikom ulaska, naravno mislim na same hramove, ne na ceo kompleks. U pozadini možete čuti Om Mani Padme Hum mantru, koju smo često mogli da čujemo oko raznih hramova. Reči ove pesme, koji nema puno baš, iscrtane su i na ovim molitvenim točkovima koji se takođe okreću u smeru kazaljke na satu, odnosno u smeru čitanja reči ove mantre. Reči su napisane na nevari jeziku, koji je bio pretežno zastupljen u Nepalu, ali danas ga priča samo oko 3% stanovništva. Zvanični i najbrojniji jezik je nepalski sa procentom od oko 44%, a dosta Nepalaca pod uticajem Indije i rasta turizma zna da priča engleski. Da bi u sledećem životu ne bi otišao u pakao, nego išao u raj. Molitveni točkovi se obrću kako bi akumulirali mudrost, a očistili se od negativnosti. A zastave koje vidite su jedan od simbola budizma, a pošto su tibetanskog porekla, budite sigurni da se u blizini nalazi i tibetanski manastir. Boje zastava simbolišu nebo, oblake, vodu, vatru i zemlju, kao i 5 dana u nedelji, a postoje i dani u godini kada nije dobro razapeti zastavice. Po tibetanskom kalendaru postoje astrološki izračunati crni dani, kada bi širenje tih zastavica izazvalo lošu sreću. Tanka je tradicionalno tibetansko slikanje na koži ili svili. Motivi su najčešće ili božanstva, scene iz budizma ili mandale. Posetili smo jednu školu koja je u sklopu kompleksa i čuli nešto više o samoj tehnici. Ovo je prvi dan da sam oprao kosu. Baš se gadim ove vode, nekako onako padati na lice. Primetili ste tiku, znak koji se najčešće na čelo stavlja, ja sam bio označen na početku klipa. Tika može biti u pasti ili prahu, mokro ili suvo i nanosi se za sreću, kao blagoslov. Ovo je najčešće značenje, mada u zavisnosti od običaja, praznika ili samog područja može simbolizovati čistotu, bogatstvo, zdravlje, dug život, spajanje sa božanstvima i tako dalje. A ovde ni psi ne ostaju uskraćeni za tiku. Opa, prvi majmun koga sam video. Iako ih ima mnogo u hramu majmuna koji ćete gledati u sledećem vlogu, majmune možete vidjeti tu i tamo na periferiji grada. Odavde se kremirani ostaci puštaju u reku Bagmati. Nismo ulazili u ovaj hram, ne bi nam miris roštilja baš prijao, ali kompleks je dosta veliki i sa slika sa interneta mi je malo žao što nisam posetio, ali je bio zatvoren u tom trenutku. Evo primjera kako reke u Katmandu izgledaju čisto. Katmandu ima 3 Durbar skvera, da ne pomešate. Durbar zapravo znači kraljevski trgovi koji se nalaze u blizini kraljevskih palata iz doba 3 različite nevari kraljevine. Sva 3 trga su pod zaštitom UNESCO-a, a tog dana smo posetili Durbar skver u samom Katmandu. Izvoli. Zapamtite ovaj snimak sad što ide. Objasnit ću uskoro. Katmandu je u aprilu 2015. zadesio veliki zemljotres,
od skoro 8 jedinica Richterove skale. Poginulo je oko 9.000 ljudi, oko 20.000 je ranjeno, celokupna materijalna šteta je oko 10 milijardi dolara, mada nisam siguran da može da se izračuna vrednost hramova koja je ovom prilikom uništena. Durbar Square je vidno oštećen, pa smo nailazili na dosta hramova koji su u rekonstrukciji. Sve ove grede, vidite sad kako su obične grede ovdje na nekim ovima, sve su popadale, bilo je i kamenih tih greda na ovim drugim delovima zgrade. Onaj snimak što sam vam rekao da zapamtite, bilo je sve zatvoreno, u povratku sam video da to može uopšte da se otvori i da zjapi božanstvo iz njega. Ovo božanstvo je jedno od lica Šive, a otkriva se samo u periodu Indra Jatre, festivala koji se održava svakog septembra. Do hotela smo hteli da se vratimo rikšom. Cenu za nas su iscenkale 2 sićušne drugarice, a onda smo nas 2 konja za tu cenu seli da se vozimo. Znate, nas dvojice imamo 140 kila, kakvi brate, imamo 160, on ima 12. Cena je bila tipa 150 dinara i imalo je da se vozi. Vidi, sve sam uvativika. Mnogo nam je bilo žao, čak smo kilometar ranije izašli pre hotela i dali mu 3 put više para nego što smo dogovorili. Ok, vozili smo se rikšom, neću verovatno nikad više da mučim ljude. Obećao sam da ću pričati o vizi, dakle viza se vadi u Katmandu, na aerodromu, pre toga je potrebno iz Srbije da pošaljete online zahtev za viziranje. Kada stignete na aerodrom s desne strane je aparat gde skenirate pasoš i elektronski popunite formular, onda idete na pult da platite, pa u red za viziranje. Cena je 25 evra ili 30 dolara za do 15 dana. Nećete više, valjda. Ako idete, super. Nepalski bendovi! Nepal gori, bre! Iako sam bio svega 6 dana, uspeo sam da snimim dosta toga zanimljivog, tako da sam vlog podelio u 3 dela. U sledećem ćete gledati hram Majmuna i dosta gotivnih hramova. Evo me na mestu gde je sniman Dr. Strange. Kako se cenkam sa lokalcima, hrana, cene itd. Vidimo se.